Stigli smo do kapije manastira Velika Remeta. Ajde vidite kako ovdje monasi i monahinje lepo uređuju okolinu manastira. U sklopu manastira Velike Remete je etno park. Sad ćete vidjeti sadržaj. Ima jedna kapela, eno je tamo. Manastir Velika Remeta, posvećen je Svetom Dimitriju. Kako lep mermerni krst. Sad nije doba godine kad bi ovdje tekla voda, ali inače ovo budu slapovi ovdje, vodopad. Vitlejemska pećina. Wow! Lepe ikone i molitvenik. Ovaj toranj je jedan od viših što se tiče manastira na Fruškoj gori, visok je 38,6 metara. Evo nas u dvorištu manastira. Sagrađen je u raškom stilu, kao što vidite ovaj deo sa starom ciglom, a ovaj zvonik je u baroknom stilu nadograđen kasnije. Evo je sačuvana stara freska Svetog Dimitrija iz 1568. godine. Stvarno jedan od lepših stilova gradnje.